Nongere kubasuhuza mwe mwese mwamaze gukora subscribe tubagarutse nanone ni update z'ukuntu ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba ariko ndababwiza ukuri namwe mu makuru yamaze kumenyekana yuko uyu General Masunzu yamaze kuva mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mu by'ukuri mbere yuko ajya mu gihugu cy'u Burundi amakuru arimo arashimangira yuko Perezida w'igihugu cya CONGO yabanje kuvugana na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Neva akamubwira uti nta kintu twavugana kuri telefone. Nta kintu twavugana kuri telefone kubera ko abasirikare banjye mu bihumbi 15 nohereje aho ngaho 10 bamaze gupfa. Kisekedi aramubwira uti niko imirwano igenda, ubwo niko yamusobanuriraga kuri telefone. Ndaje mbabwire kantu ku kandi wumva uburyo igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri Perezida w'igihugu cy'u Burundi ni namunoza ntanyurwa. General Masunzu byamenyekanye yuko yavuye mu gihugu cy'u Burundi kandi hari ibyo yaganiriye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu baganiriye n'ubundi nibishyira akaga gakomeye cyane ku bana b'igihugu cy'u Burundi. Nibikomeza gutiza umurindi iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya CONGO. Ndababwiza ukuri amwe mu makuru twamaze kumenya y'ibyo ngo baganiriye ni bimwe mu bintu biteye ubwoba mwabarundi mwe. Mwabarundi mwe ndababwiza ukuri ikintu cyitwa amakuru ajyanye n'igisirikare cyanyu, ikintu cyitwa n'amabi arimo arakorwa n'igihugu cyanyu, nababwiye yuko nazakihanganira. Ndaje nabagezeho mu kanya mu makuru yacu yandakurikira mbere ku rundi rutonde rw'abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi baguye mu mirwano, abana bato cyane, abana b'imyaka 19, abana b'imyaka 20-25. Ariko mu by'ukuri ikintu cyitwa intare za Sarambwe nta kindi babakorera aba bana kubera ko nabo barimo bashaka kubahitana, barimo barabica ku rwego ruteye ubwoba. Ariko nubwo barimo barapfa, leta y'igihugu cy'u Burundi ibyo ntabyo ishaka kumva, nta nibwo ishaka kubimenya. Bo bashyize imbere ibijyanye n'amafaranga. Nyuma y'uko rero bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi batangiye kwigumura ku butaka bwa CONGO, bikaba ngombwa yuko bamwe mu basirikare burizwa amato bakajyanwa i Goma. Ni bimwe mu bintu bikomeje guteza ikibazo. Uyu Masunzu, uyu mwana w'ikirara, uyu nguyu ushaka kumara ubwoko avukamo, ubwo ndi kuvuga abaturuka ngo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu Masunzu butuvugana nyuma yo gukubuka mu gihugu cy'u Burundi yahise ajya kugarama muri imwe muri hoteli ikomeye cyane hari za Bukavu. Nyuma yo kujya gukora diru y'amaraso, nyuma yo kujya gukora diru n'ubundi yo kongera kohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya CONGO, ngo yahise agenda hari za Bukavu ajya kugaramayo, ngo afata amahumbezi, ngo ajya mu mapisine arawoga. Ariko nyakoga ibiroha ndakubwiza ukuri nubwo arimo aridumbaguza muri izo pisine aho ngaho za Bukavu, ariko yamaze gushyira ubuzima bw'abana b'igihugu cy'u Burundi mu kaga kubera ko amwe mu masezerano yarashyiriye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni amwe mu masezerano ateye ubwoba. Mwabarundi mwe ndababwiza ukuri igihugu cyanyu mu by'ukuri cyamaze guterwa n'umwanzi, cyamaze kwinjirirwa na Sekibi, ugomba kukirindimura kugera ku munota wa nyuma kandi muzabibona ibyo ndi kubabwira. Uyu Masunzu yaje mu gihugu cy'u Burundi bwihishwa, ariko amakuru byarangiye amenyekanye, ndetse amakuru anavuga yuko uyu Masunzu yajyanye kontara kugira ngo bavugurure kontara, amasezerano bari bafitanye na leta y'igihugu cy'u Burundi ku bijyanye no kohereza abasirikare. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye atanyuzwe n'amafaranga yahabwaga buri musirikare. Aravuga uti abasirikare banjye bari kugwa ku rugamba. Antoine Kisekedi Chilombo aramubwira ati se yego barimo baragwa ku rugamba. Aramubwira ati ariko n'amafaranga mutanga ni makeya. Ubwo ni mu gihe Antoine Kisekedi Chilombo yamusabaga abandi basirikare, aramubwira ati ntago bikunda. Ariko ndakubwiza ukuri Antoine Kisekedi yatanazamura amafaranga kuri buri musirikare, yatanazamura amafaranga kuri buri musirikare mu gihugu cya CONGO. Ubwo ndi kuvuga waturukaga mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi yari kumuha abandi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Neva yabikoze nk'amaco y'inda, ariko mu by'ukuri byabaye successful. Kuri telefone ubwo yavuganaga na Antoine Kisekedi Chilombo, Antoine Kisekedi Chilombo yamusabaga kumwongera abasirikare, akamubwira ko bidakunda. Aramubwira ati mfasha uri umuvandimwe, mfasha nawe muntu nsigaranye. Undi aramubwira ati abasore banjye barimo baragwa ku mirongo y'urugamba, naguhaye 15,000 none buhasigaye 5,000. 5,000 ibyo bisigaye ku mirongo y'urugamba. Aramubwira ati ntago bikunda kuguha abandi basirikare. Antoine Kisekedi Chilombo amwe ati turavugurura amategeko, turavugurura amasezerano. Nibura umusirikare umwe mukure ku 5,000 by'idolari mushyire ku 8,000. Akimubwira gutyo se Barundi yaramubwiye ati reba umuntu wohereza wizeye azana ayo masezerano tuyasinye. Atazana ayo masezerano tuyasinye atazagira uhemukira undi. Ubwo niko gufata akajugujugu iteye ubwoba igurukana uwo bita Masunzu mu gihugu cy'u Burundi.
mu kuhagera mu by'ukuri yeretse uwo bita Evariste Ndayishimiye amasezerano uburyo ateye, aravuga uti ahangaha ndabongera izindi batayo ziteye ubwoba. Nuko bongera izindi batayo zijya gushira mu gihugu cya Kongo. Ndakubwiza ukuri nta yindi mpamvu ikomeye cyane yatumye uyu nguyu Masunzu ajya mu gihugu cy'u Burundi, atari ukujya kureba abandi basirikare, atari ukujya kureba izindi mbaraga, atari ukongera gushyira mu kaga abana b'igihugu cy'u Burundi. Nge narababwiye ni igihugu cy'u Burundi kizagenda kirindimura gahoro gahoro, ariko mu by'ukuri mu bintu bidafite akamaro, mu bintu bidafite agaciro. Bamwe mu basirikare bari ku mirongo y'urugamba, bamwe barimo barikura ku mirongo y'urugamba, bamwe ntago barimo barumvikana na bagenzi babo, barimo bararasana ubwabo kubera ibyo barimo barabona biri kubera ku mirongo y'urugamba. Barimo barabageramo umutwe wa M23 ukabarimarima ku buryo bukomeye cyane, ku buryo muba muri nk'abasirikare 400 cyangwa 300 ukabona hasigaye abasirikare 5. Ibi ni bimwe mu bintu bikomeje gutera ubwoba bukomeye cyane bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bari ku mirongo y'urugamba. Abandi bamaze guhamagara imiryango yabo, barababwiye ati ibintu ntago byoroshye, twamaze kugurishwa kandi tugurishwa tutazagaruka. Imiryango yabo bamwe bagiye bababwira yuko bavandimwe, abandi bagiye bahamagara abaturanyi bakababwira ati abana banyu barapfuye, bamurashe ndeba, bamuciye umutwe ndeba, bamuciyemo ibice ndeba. Umubyeyi yakwirukanka yajya kubaza muri perezidansi uburyo ibintu bimeze, uwo ngo ntago agomba kuhava, n'ugushyirwa gerezani. Ayo nama bi yose arimo araterwa nuko kuboko gukomeye cyane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Kongo. Ndababwiza ukuri uyu Masunzu nyimugarukaho, uyu Masunzu nyuma yuko yeretse iyo kontara cyangwa ayo masezerano mashya Perezida Evariste Ndayishimiye kubijyanye nuko bagomba kuzamura buri musirikare wese amafaranga, yavuze uti ndabaha izindi mbaraga. Byarangiye yemeye yuko agomba gutanga izindi mbaraga. Ikindi kandi yasabwira uyu nguyu Masunzu yuko agomba gukora iyo bwabaga akava mu gihugu cy'u Burundi abonanye n'umugaba mukuru. Ubwo nimvuga umugaba mukuru w'igihugu cy'u Burundi wumve Prime niyo ngabo. Uyu nguyu yaje kubonana na General Masunzu nyuma yuko ahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ariko n'ubundi mu guhura n'ubundi urumva yuko Perezida amaze kubihereza umugisha, uriya nawe niyabyanga kubera ko uriya nawe ari mu bantu barya. Ari mu bantu barya, muzareba uburyo nawe yamaze gushisha, yatangiye gushisha, yatangiye kumera nka Evariste Ndayishimiye. Bose bamaze kuzana ikintu cyitwa mabondo. Uri kumva? Kubera gukomeza kugurisha abana b'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo. Kubera kwicisha abana b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi nuko iyi miryango ngo irimo irategura ikintu cyitwa imyigaragambyo, ndetse kandi iyi miryango ishaka gukora iyo bwabaga ikereka ikintu cyitwa imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yuko batishimiye ibikomeje gukorerwa abana babo. Imyitozo irimo iratangwa mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo aba bana bongere boherezwe. Nababwiye ndi kubona amwe mu mafoto y'abana b'igihugu cy'u Burundi bari ku mirongo y'urugamba, agahinda kakanyica, abana bato cyane. Urimo uribaza iki gihugu cy'u Burundi kirimo kirahitamo cyohereza umwana ku mirongo y'urugamba kikakuyobera. Abana b'imyaka 18, hari no nabonye mbona afite nka 15. Hariho nabonye mbona wagira ngo afite nka 15, ariko wageze ku mirongo y'urugamba ubu uri umugabo mukuru. Kubera ko nawe hari uwo wahitana. Ni nayo mpamvu M23 nabibageramo ikabarimarima, igeramo ikabamerera nabi ku buryo buteye ubwoba. Uyu Masunzu rero byarangiye avuye mu gihugu cy'u Burundi asubira i Kongo, ariko indege yaje guhagararaho bita Bukavu. Nyuma yo gukora ayo mabi yajya muri hoteli aho ngaho aragarama, ajya mu mazi aroga mu by'ukuri, ariko urumva yuko umugambi mubisha wo kumara abana b'igihugu cy'u Burundi yamaze kuwushyira mu bikorwa we n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uko niko ibintu bihagaze mwa Barundi mwe. Uko niko ibintu bimeze mwa Barundi mwe. Zimwe mu mbuga turimo turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, tugenda duhabwa amakuru n'abasirikare bari ku mirongo y'urugamba. Abasirikare b'igihugu cy'u Burundi barimo bararira. Arimo arifata voice note akayishyira mu rubuga turimo akavuga uti mudukorere ubuvugizi kuko tumerewe nabi. Ariko ku rundi ruhande namwe ni muba abantu bakuru, mwebwe muri ku mirongo y'urugamba ni muba abantu bakuru. Ni muba abantu bakuru, bamwe muberereke muve muri ibyo bintu, mureke kwijandika muri ibyo bintu. Ubu amakuru dufite nuko ari bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bahungiye za Goma, abandi bajya za Bukavu.
namwe ni mubikore gutyo cyangwa mu by'ukuri mube nk'abaturage basanzwe nk'uko bagenzi banyu babikoze, aho kugira ngo mushirire ku mirongo y'urugamba mwongere mwidekarare musubire mu gihugu cyanyu. Ariko ubundi bitabaye ibyo, umutwe wa M23 urakomeza kubanyukanyuka, urakomeza kubacucuma. Uko mukomeza kurega gatuza iragasatura. Noneho bamwe nagiye mbona, hari bimwe mu bintu nagiye mbona M23 yafashe ku mirongo y'urugamba, udufuka twinshi ariko turimo zahabu, turimo amabuye y'agaciro. Abasirikare bari ku mirongo y'urugamba, abandi barimo barasahura amadiyama. Ase urumva ibyo bintu uzabikura mu gihugu cya Kongo ukabigeza mu gihugu cy'u Burundi? Koko wa musirikare we, wowe ugeze ku mirongo y'urugamba barakubwiye ngo hari ikirombe, wowe ukigezemo utangiye kwikora ubufuka, wikoreye intwaro, wikoreye amagrenade. Ibyo bintu biraza gukunda? Utwo dufuka twagaragajwe na M23 ni kamwe mu kavideo nabonye, ariko twari turimo amazahabu yari afitwe n'abo basirikare. Ibi ngibi nabyo ni ibindi bintu bikomeza gushyira mu kaga abo basirikare, kubera ko barimo barumva nibagira hari abazakira. Ariko se urakira bigenze gute? Urakira wanyuze hehe? Kw'intambara ikomeye kandi ikaze, kw'intambara ikomeye kandi ikaze, uwo mufuka wa zahabu urawunyuza hehe? Bambaye imyenda bagiye barundamo amazahabu, barunzemo ibintu by'agaciro. Ati rwose nge nimbona ndokotse ahangaha nzagenda mbi umukungu i Bujumbura. Nago bikunda mwa basirikare mwe, nago bikunda. Ni muberereka ibyo bintu, nago ari ibyanyu. Ibyo bintu si ibyanyu, ni iby'abanyekongo. Mubirekera abanyekongo, mubirekera aba M23, mubirekera abafaridese, kuko ibyo bintu ni ibyabo. Urakora ikosa ryo kwiruka ngo wikorera agafuka ka zahabu, baragupima umutwe, baragusatura. Ndakubwiza ukuri nta n'ibirometero 5 uri bugende wikorera umufuka wa zahabu. Ubwo ndimo ndagaruka kuri utwo dufuka twagiye tubona, ariko nibyemeza yuko barimo bararwana banishakira ubutunzi. Ariko ayo ni amakosa akomeye cyane. Ibyo bintu mu ntambara ntago bijya bikunda. Noneho ku ruhande rwa leta rudafite n'intege ku mirongo y'urugamba, wenda uvuga uti turimo turabakocagura ku buryo bukomeye cyane, ndetse turimo turanavansa. Umutwe wa M23 ubamereye nabi ahantu hose, ukomeje kubakomanga munsi y'ikirenge ku mutwe, ubamereye nabi. Nawe uti nanjye ndakora iyo bwabaga ndebe ibiro 5 wenda nanakura ahangaha. Uko niko ibintu bimeze ku mirongo y'urugamba. Ariko kandi bamwe barimo baranapfa ibyo batabibonye, cyangwa banabigurisha, cyangwa banabikure mu gihugu cya Kongo. Ibintu bimeze nabi ara mu gihugu cya Kongo. Igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira, mu kaga gakomeye cyane. Kandi urumva yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe akomeje kubitiza umurindi. Yamaze gupfuka amatwi, ntashaka kumva ibiri guturuka mu gihugu cya Kongo, ntashaka kumva ibyo abwirwa na bamwe mu bantu bayoboye ingabo ziri ku mirongo y'urugamba, kubera ko baramubwira uti twatangiye turi 900 ubu dusigaye turi 200. Ariko ibyo ntagashaka kubyumva. Arimo arababwira uti, ubwo arimo arabwira abakiyongozi atabasigaye nabo nibajye ku mirongo y'urugamba tumenye ngo nabo bapfuye bashize. Uko niko arimo arasubiza bari ku mirongo y'urugamba. Kandi mu by'ukuri umwe mu bayobozi bahagarariye ingabo ku mirongo y'urugamba arimo aradekarara, akavuga yuko ibintu bimeze nabi, akavuga yuko arimo aragenda ingabo 500 hakagaruka nk'ingabo 10. Ariko umukuru w'igihugu cy'ubundi ibyo nabyumva, ahubwo akomeje gutegura abandi bantu boherezwa mu gihugu cya Kongo. Ibi rero birakomeza gutiza umurindi ku buryo bukomeye cyane. Iyi ntambara ikomeje guhuza umutwe wa M23, gusa umutwe wa M23 nawe ukomeje gukora iyo bwabaga. Ibice byinshi by'ingenzi imaze kubikuramo icyo twakwita igisirikare cy'umwanzi nk'uko M23 bivuga. Ikindi kandi irimo irabona na bimwe mu ibikoresho bishyashya, intwaro nshyashya. Hari amabogisi nabonye arimo ikintu cyitwa sniper zigezweho zo mu rwego rwo hejuru, za zindi za 2024. M23 mu byishimo byinshi ivuga uti tugiye gukoresha izi ntwaro mu guhabya umwanzi. Warangiza ukambwira ngo uri ku mirongo y'urugamba, warangiza ukambwira ngo wagiye guhangana n'umutwe wa M23 wa musirikare w'umurundi we. Perezida Neva, tekereza kabiri, wigurisha igihugu muri ubwo buryo. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi ubundi bivugwa yuko gifite abasirikare bari hagati y'ibihumbi 20 na 25. Ariko kubera aya marorerwa ndetse n'aya mabere gukorwa mu gihugu cy'u Burundi, byatumye umubare w'abasirikare wiyongera, ariko hiyongera abagomba koherezwa mu gihugu cya Kongo.
aho kugira ngo yubake igisirikare gikomeye, ibyo bihumbi 15 ari kohereza mu gihugu cya Kongo abyongere ku bindi bihumbi 20 bafite cyangwa 25, nibura ibyo byafasha igihugu cy'u Burundi kugira umutekano usesuye ndetse no kwizera yuko nta mwanzi watera igihugu. Ariko babandi bagakwiriye kujya mu gisirikare bakanendera umutekano igihugu, arimo arabafata akabohereza hanze. Ubu tuvugana mbanze ngo basigaye nk'abasirikare ibihumbi wenda nka 15. Ibaze igihugu gifite abasirikare ibihumbi 15 kubera ko benshi bamaze kugenda, batanze training z'igihe gitoya cyane. Umusirikare uri kwiga kugenda bakahita bamwohereza ku mirongo y'urugamba, ati genda uzamenya kurasira mu ntambara, uzamenya kurasira ku rugamba. Uko niko ibintu bihagaze ku gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Mwabaturage mwe, mwabarundi mwe, ndababwiza ukuri ntago mworohewe. Nimuhaguruke mutangire mugaragaza aya mabi ari gukorerwa abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, amabi ari gukorerwa abana b'igihugu cy'u Burundi. Mwababyeyi mwe, mwebwe mufite abana b'abasirikare, nababwiye ni mu makuru acakurikira ndimo ndakusanya ayo makuru ya bamwe mu bana bamaze kunyoherereza amafoto yabo baguye ku mirongo y'urugamba. Ndimo ndashaka imyirondoro yabo yuzuye kugira ngo murebe yuko ibintu tubagezaho aba ari ukuri. Tuba dufite suruse, ntago ari ukuzanga imbere ya kamera ngo dutangaze ibintu gutyo ovyo. Ntago bikunda, ntabwo bishoboka. Ndaza mbereke buri mwana wese mvuga ni naraturukamo n'igisirikare harimo n'amazina ye. Mwumirwe nimureba aba bana, nimubona uburyo M23 ikomeje kubaraha. Mu by'ukuri urumva yuko igihugu cy'u Burundi ntabwo rwose cyorohewe muri iyi mirwano, ariko kandi nako gikomeje gukoresha imbaraga zacyo zose mu gukomeza gutiza umurindi iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Kongo. Reka rero mu by'ukuri nizere yuko mumeze neza. Ikindi kandi reka nizere yuko mwakoze subscribe abatarayikora. Mwe mwayikoze muri abantu ubingenzi cyane kandi muri abantu ubagaciro. Reka mbabwire ni mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Ikindi kandi muhirwe mu byo umurimo. Iyi ngiyi ni Mbere TV Rwanda. Subscribe to this channel.